Team terrible. These have been terrible. Hello pawb, croeso I Gamer Video. Heddiw, ni nôl ma Sonic Heroes. Ac, ni'n mynd I gwneud y campaign tro yma. So, ni'n mynd I gwneud I gyda Team Dark yn gyntaf. So, yeah. I'm counting on you guys. Affirmative. I know Megan really odd. Oh, beth ydi hyn? Whoa. My Russian really strong. This must be it. I found Eggman's secret treasure. A beth ydi e? Sut wyt ti'n gwybod os mae'n does dim unrhyw iron neu rhywbeth? Oh, na. Mae Megan codi lan i'r sŵn of... I found it! I found Dr. Eggman's treasure. Yep, mae Eggman wedi trio... Whoa! Wow! The real explosion cliche. Whoa! Dwi'n mynd i'n gwybod bod nhw'n Megan yn gallu gwneud hwnna. Hey, hold up! Sy'n digwydd i'r Megan? Mae'n really buffed out. Of he ddim even... Whoa! Yeah, of Meg wedi creu explosions go iawn. This is all about. You're mad at Okay. Eggman for sealing you in this room. And you Co- can't remember Mae anything. ddim yn gallu cofio unrhyw beth. Then it's settled. Now you two make up so we can start looking for Eggman. Mae Rudy'n cael elastic arms. Yep. Mr Tickle. This makes us a team. Na, mae ddim. Mae rhoi dwylo gyda gilydd ddim yn creu tîm. Apparently mae yn, yeah. Get to the Whale Island. Sydd ble? The Whale Island. Ti'n gwybod Whale Island? Ti'n gwybod mae fel yn creu... Mae'n pan mae glaw yn cael ei creu? You two ready? Yeah. Oh my god! Oedd hyn yn creepy. Shut up. Mae Shadow just wedi siarad trwy'r nose e. Yeah. Oh, dwi'n gallu kinda siarad trwy nose fi. Fel tim bach. Fly on. Speed. Yeah, so beth ydi Omega yn gwneud? Sideways from here. Alex, beth sy'n digwydd... Beth sy'n digwydd gyda Omega? Beth ydi Omega's... Beth ydi Omega yn actually gwneud? Ow! Beth ydi Omega yn actually gwneud? Mae'n strong. O, beth mae hwnna'n gwneud? Come on. I'll take it from here. Alex? Mae'n credu roedd e fel yn... O ie, mae'n cario ar dau o'n nhw wedi e. I'll take it from here. Dwi ddim yn credu mae unrhyw beth lan fan'na. Power. Ie, so ni angen troi... Ie, dyna ni. Okay, secret area. Beth sy'n lan fan hyn? No! Ie, ti eisiau gallu defnyddio'r shadow i cael draw fan'na. Natural. Level up. Ie, mae constantly fel green hill, mushroom hill, seaside hill, emerald hill. Mae constantly fel hill a dechrau o Sonic game. Oren. Whoa! Chaos Blast. Oh, Chaos Control. So ydy... Whoa! Yeah. So ydi shadow wedi gwneud yna. I'll take it from here. Hurrah! Here we go. Whoa! Supersonic Speedweed. Ydi hynna'n Whale Island? Na. Oh, I really should you have the only... These move. They move when you approach them. Whoa! Okay. Mae I'll take it from Hurrah! granddaughter i Omega, mae'n actually useful, mae just yn... I'll take it from here. Pam ydi yn so mad at a robot Eggman? Whoa, mae'n...
Level Good. up. Yeah. Oh yeah. Is it the hold on. The edgiest hedgehog ever is the best. Nah, my to the other edgiest hedgehog ever. My Metal Sonic un. Actually, ydy Metal Sonic mewn y game yma? Fire! Ydy Metal Sonic mewn y game yma? Alex, ydy Yeah. Metal Sonic mewn y game yma? To Omega. Ah. Useless heaps of metal. Chaos control. How many Omega just yn gwneud hynna? Step aside. Whoa. Beth ydy y pill Show on yma? the other side is possible. Ah! Press the square button during a jump while in speed formation in order to attack ground enemies with Black Tornado. Hynna beth This sy'n... attack defeats enemies by swirling them up in the O, ydy hynna beth sy'n digwydd gyda Shadow? Pan mae Shadow yn gwneud tutorial mae fel... Oh, okay, that's so edgy, I don't want to do this tutorial. Come on. I'll pick up from here. Get on with the game. Hurrah! Mae'n lot o Actually, mae song o Metal Sonic How Back, did you yeah. just swing a pop, man? Yeah. Fire. I'll pick up from here. Okay. Just been tably Shadow up there. Just ignore her there. Level up. We... Lel. Lel. Ti'n actually still defnyddio'r meme yna. Whoa! Okay, Omega. I'll pick up from here. Hurrah! natural. Hurrah! Pwy sy'n just wedi dweud hwnna? Beth? Hurrah! Beth yn nhw wedi dweud? No. Okay, tro fi Ti'n nawr. just wedi... Oedd ti wedi dweud stage each. Oh, yeah. Whoa! Beth ydw i'n gwneud? Oedd ti'n maes y man gyda pop hefyd ti. Yeah. Oh, damn it. Mae un yn brain wedi digwydd. Oh, ni wedi troi mewn I camera mode. Dwi'n trio cael mas. Oh, ti wedi gwneud e? Dyna ni. Ni'n nôl I normal nawr. Mynd gyda Shadow yn mynd. Just watch this. Woo! This is a job for rules. Okay. I'll pick up from here. Hurrah! Natural. Hurrah! Natran. Whoa! Okay. Oh. Hurrah! Oh, rwy'n mynd I dweud rhywbeth o'n blwyddyn o rhywbeth dwi'n mynd I dweud. Oh yeah, just try Oh. many Omega. I'll pick up from here. Okay. And Let's try. try going through those 3 giant rings together. Okay, Shadow. Okay. Whoa. Ti ddim angen smasho nhw. Ond ti'n gallu os ti'n eisiau. Stop o fanna. Oh, just about. Dyna ni. Mynd I Shadow nawr a Whoa, dwi'n credu ni wedi arrive at Whale Island. Omega, do your thing. Man, mae Omega just yn smash o popeth. Anaya job. Anaya job. Anaya job. Step aside. Fire. Man, mae Omega... Mae llais Omega yn really annoying. Oh, mae Cannon. Draw fan'na. I cael ei atop. Come on. What the? Whoa, Finally. okay, beth ydi hwnna? Ti'n dyddio hwnna am? Woo! Whoa! Woo!
Shadow fel creu car. Ti'n gallu gwneud team blast os ti eisiau, mae hwnna'n barod eto. Woo! Go! Whoa, ti'n mynd super fast. Alex? Seams of metal. Eliminate them all. Whoa. Alex, ti'n mynd? Whoa! Mae Shadow really on edgy, ydy e? Alex, mae Shadow really on edgy. Ti'n gallu smasho y ring? Now we're going to need special stage. Okay. Cofio Sonic CD. Yeah. Ti'n terrible. Dwi ddim yn terrible. Beth ydy Rouge yn gwneud I Omega's doelo? Dim byd. Score. I couldn't even beat Gamma or Beta. Pwy di Gamma ac Beta? Mae Gamma yn o Sonic Adventure. Look at map. Beth am Omega? Bloody hell wedi dod o. See? Bonus challenge. Oh god, beth ydi yn? Ydi yn fel Chaos Emeralds? Yeah. Oes fel Chaos Emerald fel? Oh, sweet! Sweet lord! Fi ddim yn gwybod am hyn. Wow! Mega Tunnel. Ha, ti'n mysor I gyd yn nhw. Ti'n mysor fel pob un yn nhw. Ti'n jyst yn dodge mas o ffordd. Beth ydi y pwynt o hyn? Ti angen bod yn am Shadow am hyn, dwi'n credu. Alex. Beth ydi hwnna'n cheese? Pa many cheese mewn fyna? Pa many cheese mewn fyna? Whoa. Beth ydi gwneud? Ti jyst fel... Whoa, pa many'n drop o stuff o balloon nhw? Cael I gyd o stuff. Alex, dwi'n actually gallu gwneud really dda i'r pethau fel hyn. Alex! Alex! Alex, dwi'n actually really da hyn. Alex! Alex? Yeah? Dwi'n actually really da at stuff fel hyn. Whoa, beth ydi y dots yma'n gyd? A beth yn ni'n gwneud? Whoa! Yes! Ti wedi gwneud e? Beth sy'n digwydd nawr? Beth ti'n gwneud nawr? Hang Sy'n on. digwydd? Mission clear. O ie, mae hwnna... Died one ups. Hang. Hang on. Beth sy'n digwydd nawr? Beth am y Chaos Emerald fi? Ti ddim wedi cael e. Fi yn? Blurdiaeth he? Diolch. Os ti'n cael y Diolch. peth, rwy'n gwneud pob special stage. Dwi eisiau gwneud special stages hefyd. Dwi'n da at stuff fel hwnna. Hot has it. Civilization established at sea. Dwi ddim yn da fel... Dwi ddim yn da fel y blue sphere. Ie, so mae fi'n chwarae'r un bit yma. Oed ti'n gallu gwneud fel robot? O ie, just random questions. Ydych chi bod sut mae Omega yn lot o? The stone door.
Omega, break the door. Whoa! Ydy Annihilation un oed gwy? Fire. Whoa, key! Hwnna'n yr un fi, Alex. Dwi'n... Woo! Rwy'n gwneud pob special stage o Na, heb rwy'n dwi- gwybod sut i gwneud e. Ie, dwi'n gwybod sut i gwneud nhw hefyd, Alex. Ond, Dwi'n gwybod dwi'n terrible at bod yn Sonic. a wyt ti eisiau cael y secret ending? Ie, dwi eisiau secret. Sut ydw i'n defnyddio hyn? Hang on. Beth sy'n digwydd? Beth sy'n gwneud? Mae'n dweud wrth i mynd i Omega. Hang on. Fel yna. Whoa! Sut dwi wedi gwneud? Whoa! Stop that! Oh. Annihilation. Cael mam i'r ring hwnna. Useless heaps of metal. I'll take it from here. Whoa, dwi'n cael gorau hyd o'r buttons. Bye bye. Going up there. Try going up there. Whoa, mae'n gallu gwneud fel guns. Mae'r entire team yma'n really edgy, ydyn nhw. Well, except for Rouge. Alex, ti'n credu bod y team yma'n pretty edgy? Alex, ydy'n credu bod y... Alex, ydy'n credu bod y... The One Ring Challenge. Now, do we get a 6 rings now? Fire, Oh. fire, 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 fire. Woo! Whoa. Come on, hit. Os. Dod fan hyn, rwy'n gwybod sut i gwneud e. This is great. Head for a wall using homing attack with Shadow as the leader. Oh, right, okay. Shadow. The X button for triangle jump. Use the Mewn left i'r triangle wal. stick to change the jump angle. Bye-bye. Level up. Level Just up. watch this. Whoa! Sut i gwneud yna? Whoa. Hang on. Mynd nôl. Yeah. A falle mewn i'r parc a wedyn hit o nhw. Beth, a beth. Oh, hold on. Oh, Omega. Stop. Beth sy'n ni'n gwneud? Ni wedi cael y key yn barod, so dwi'n gallu gwneud y special thing o'r Sut ydi yn gwneud fel y... Sut ydi yn gyda guns ar y hands e? A pam ydi e ddim yn gwneud hynna fel pethau fel Sonic vs Speed Battle? Useless heaps of metal. Eliminate them all. Alex, beth dwi'n gwneud nawr? Fire! Smash. The edgiest hedgehog. Hey, where's the turtle going? Hey, where's the turtle going? Detective. How many do you fly power up speed for now? Shadow. Try removing the shield on that robot. Oh, no. Woo! See? Key. Level up. Beth was the key to open though? Worthless consumer Omega. Just cadw fe saf. Peidiwch â bwrw mewn I unrhyw un. Neidio. Useless heaps of metal. I'll eliminate them all. Whoa, we're kind of close. How many so many edgy characters in Sonic games? Kill. Die. Oh. Chaos control. Pam wyt ti'n defnyddio
Team Blast. So they actually have Ah. Oh, do we get a perfect title on right? Fire, fire, fire. Subtitles on. Launcher by pressing the square button while jumping in power formation. Shadow and I are transformed into fireballs that Omega shoots at enemies. Alright! Okay, we see it now. Give me back my bearings. Bhí Sonic go las personit I gofyn ti o... Bydd ti'n person ola bhí Sonic I gofyn o harf. Ti'n pob amser yn cochi ei rings. Pa beth ydw i'n mynd I? So ti'n gwneud e? Ti'n just yn fel clip o hwnna? Just yn hold o hwnna? Oh, maen nhw wedi auto-attack o fe. Whoa, it's really well Rouge wedyn. Nope. Oh. Oh, do you have first person mode? Whoa, mae hwnna'n really glitchy. Die. Wait, ti'n gallu taflu Shadow up pethau? Affirmative. Oh, shut up, Omega. My name is really care about Omega. Hey. We... Okay, dwi'n instantly gallu chwarae game yma eto. Ydyn rhain yn fel classic Sonic? Oh yeah, hang on. Race I fi. Beth dwi'n gwneud? Bod yn Shadow. Yeah. Shad. Home attack mewn wal. Un o nhw. Oh. Beth sy'n digwydd? Mae ddim yn gadael fi. Annihilate. Naturally. Whee! Come on, click on A. Whee! We're ready, pal. Why don't we try up there? Why don't we try up there with our obvious string? Oh, yeah. Oh, Redig Knoll. Redig Knoll. Coming this way! Diolch, Alex. Ti wedi dweud Redig Knoll. Redig o Shadow, over. Shadow, 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 Shadow. Oh man, did horrible. Why don't we try up there? So, okay, so hwnna I gyd o'r amser ni gyda heddiw. Ni angen mynd nawr, oh man. So, tro... Master. Only gorffen... Ble ti Omega wedi mynd? Oh, hello. Hwnna. Things just got Oh, a little na. more. Oh! Ah! Whoa! Oh my god! My Shadow was so edgy. My tree with this just got a little more interesting. Why don't create gyd o weird sounds yn mewn subtitles? Okay, ac hwnna ni gyd o'r amser ni gyda heddiw. So, fel arfer, os ti eisiau cael theme teams, roi nhw lawr yn y comments o dan, ac bydd ni'n gwneud fideo yna hwnna gyda'r action race. So, yeah, os ydych chi eisiau hwnna, mae hwnna'n ffain. So, hwyl fawr, gweld chi tro nesaf.